Alright, sa part 6 kung saan na to pag multiple insert sa ka-table. So alright, same process, insert into pangalan sa user, pangalan sa table, which is users, enter. Wala tamang ginatudluan nga ngayon gid nga, pero sa ko lang method para sa kung pamaagin mas asa ko comfortable, mas prefer ko ngayon ginanyanin ako user ID ano tong dong pero name or address, and then closing tag nila values, then pwede na tayo multiple insert area, like butang ka pa na to 0, walay single quote kay kuan man integer, then butang na to dali Kyrie Irving, then address ni Kyrie Irving butang na to USA, then magkama lang ka tapos butang niya pa ni Modra 0 lang, or pwede naman siya butang anal, tapos Kyrie Irving butang ni Modra LeBron James, tapos taga-asa mo si LeBron James, Nigeria, sample lang na. And then pag enter ni mga as you can see, query 2 rows affected with 0.00 something na, and sa record naka-insert og duha. Then pag select all from users, as nakita ninyo na nagduha ka na insert nga to ang insert into, so nga to ra kadali.